ukuthi ngingane phakathi kwabantu abadala. Sekufika umuntu omdala ke. Cha bancede sengihlela ngesandla. Sengijike nami ake ngidle nami ngoba ngivele bengiphume ekhaya ngithi ngizokondla. Ngizofuna angazi lutho. Ngiyacela ukuthi ke uNkulunkulu ngubusele umsebenzi ebengike wona kumuntu omdala umshumayeli osengene phakathi komuzi wasemlandweni. Inkosi ayingenze inciphe. Amen. Ngiyanibingelela bantwana bonyazi egameni lenkosi yakithi ebuhleni bamaNazaretha. Amen. Awulensizwa madoda yavele nami yamphoxa nami ngoba nami bengithi cha. Sekusele ukuthi nami kube khona ngihamba ngokuphethe. Awu mfowethu manje angisakwazi ukuthi kuwena hayi ngoba nami ngihamba nje ngiyabona manje senginenkinga manje usungiphonse kuyona ngoba ebe kumnandi noma ngabe umshumayeli ayibonge inkosi. Amen. Noma ngabe umshumayeli kubalekile phela nawe ngoba nawe unedlozi ohamba nalo. Angithi nathi sinabantu abadala abasithumile ukuthi masizobacoshela la namhlanje bengithi nami ngizocosha. Akazi kusho ukuthi noma nami sophinda kuzoyikhokha ethempeleni engilona yini lenkomo wayikhiphanga la ekhaya. Ayibonge inkosi. Amen. Kufanele wenze njalo khona uzokwazi ukuthi uma ngena lempandla emini boqhubeka noNkulunkulu bese kunikile umshumayeli. Angithi baba. Ngoba phela bosumnikile umshumayeli nami ngabanjwa indlela abatwana bekho hayi sengiguduze lana umshumayeli hayi ngithi ngikhona la kulayini ngisuka khona umuzi engize kuwona lapha epanikeni sengithi hayi ngoba uNkulunkulu sengikhumbulile hayi kanti uzongivezela idolobha leli senilenzile. Hey nibahle niyezwa. Amen. Uyazi nedolobha nihleli kulona lana ilokhuze kuthiwa yini i-restaurants inhle niyibona. Niyabona? Uyazi inhle kakhulu angazi ngenza kanjani ube nginecamera ngiyayishutha manje ngithi bukandla kade ngikhona. Kodwa okusalayo bantwana benkosi awuyazi ayithi indawo kuyo isihlabelo sesibili. Bese ngiqhubeka ne-restaurant lena enhle kangaka yonyazi.
Inkosi yakithi sisendabeni enkulu ayibongwe inkosi. Indaba esikuyo eyonyazi. Akukho itshe esihleli phezukwalo uManazaretha ingcwele ngaphandle kwetshe lonyazi. Angithi ngiyathemba ngoba noza ukuthi ngeke ngimbone umkhwenyana lona ngiyathi ngeke ngimbone ngijabule ukuthi cha noma ngiza la ekhaya angeke ngiduke ngizobe ngisesekhaya ayibongwe inkosi. Ngithokozela lokho. Inkinga ke ekhona yinye singaba baningi kangaka kodwa uthola ukuthi inhliziyo zethu aziziningi. Angithi bantwana benkosi ngincoma idolobha enihleli kulo. Yazi ngiyancoma kodwa okusalayo noma esikukho asazi ukuthi leli dolobha lisifanele yini kube sihlale kulona ayibongwe inkosi. Angazi noma wena likufanele leli dolobha ukuthi uhlale kulona. Ngoba inhliziyo ingumkhohlisi bantwana wenkosi. Ake sixoxeni. Njengoba sila indlini ayibona inhle nethempeli lihle kanjani. Nina ke nibahle. Zinhle inhliziyo zenu. Amen. Niyampilela unyazi. Hayi yazi ngiyajabula manje ngisho kanje. Kodwa kubhlungu uma uzenzisa. Namhlanje siyaya koSibanibani. Bayosifundekela. Phela inkonzo yalapha ekhaya siyaphathwa inhlazo kufanele iphathe ubani? Kufanele iphathe ubani? Matthew 7 beke ndimini esithathu. Nazi ukuhlubuka la kuyinto encane bantwana benkosi ufuna uhlala ulindile ayibongwe inkosi. Khona insizwa lensizwa ekade ingakholwa. Lensizwa ngelinye ilanga ingena esimweni sokuhambe lo mbhemuke manje umevuka ekseni. Mfowethu wenze njani? Yamuzi wenze njani wena? Wahlala kahle kanje mfowethu. Athi lo no ngithe nje gogo ovela ngivulele. Namuzi umuntu efaka umunye ehlathini. Athi mina ngisenafazi. Wenza hleli kahle kanje? Athi lo phela mawisilima. Mawisilima. Asenamfazi. Wahamba ebudla lokutshwala bakhe. Bahamba kwakuJuly. Kulesihlanu bahamba bangena bona lokutshwala. Baphinda bathenga ibhodlela. Bagoduka nalo baye ekhaya. Uma efika ekhaya kukhuma ngenhliziyo kodwa egcineni. Mebefika ekhaya kamamkhulu afike nanhle lebhodlela ebese umfana lo kamamkhulu useyalifuna lo useyala nale ibhodlela ambambe nje umfana kamamkhulu ngezandla ampintshele odonge yabo nje ukuthi nje kumuntu kanje odongeni umbambe la emahlombe umbambe odongeni ovela washona. Ayibongwe inkosi ovela washona. Sengiyalana ke ekholweni ngiyala ekholweni selithini ikholo unina uma wakhe ngicela nje uthi enkosini unyazi umshumayeli wonyazi uzongilungisela. Athi hayibo uthe uphuma inganzaleka zibizwe zonke zikashiwe ayibongwe inkosi. Uthi awushembe ngiyamhlonipha. Olungisa umsamo imsamo ongalungile ngeke vele ulungelwe lutho. Umsamo ongalungile ngeke ulungelwe lutho. Khona into esiyenzayo ke lana hayi nina nodwa sonke. Ingilosi umuntu akaphethwe ingilosi yona. Ayibongwe inkosi. Eyako malume wakho. Awukazi uye ngisho nokuthatha nje isibhongwana nje uthi bo malume ngiyabonga nako ngithi namhlanje ake nifudumale. Ukona wakwenza. Ko malume la izelwe khona. Ukona wakwenza.
bona zisidida nje zidida induku kudide ubhekile ngoba usukhohliwe ukuthi wena uzalwephi ayibonga inkosi bisiyakudida khohliwe nto uzelwe kaSibanibani mina sengowaka Sibanibani sengikhohle ngazalwa kaSibanibani ngisho umama sehlulwa nje ngisho nakuya kubo nje ayoyicelela impepho nje uthi ngiyaphila ngiyabonga umyeni wakhe memnika imali uthatha afake esiswini akhohle ukuthi wazalwapi nisekhona endlini ngakho ke bantwana benkosi into engiyifisayo kunina yinye eyokuthi ake silungiseni akuthathe okushiwoyo ukuthi ake ngikwenze ngibone ngeke nikulunge na mina ngingumntwana akutwa ase sengizwe awusifuni ngiyeza lapho nguMateyu nje umbeke kahle nje ngiyeza nje awubungi khona songamthatha uyabona nje nesiphathe kahle lento 224 mina ngingumntwana niyazi ukuthi uNkulunkulu bantwana benkosi uyayazi into ewesho uthi thina singabantwana kodwa sengizwile angithi njengoba sila size ngoba siswile hayi uJehova asibambile kitoho ngani yami wengane yakwethu asingalibambi itoho awuyibayeke nje uyiqa ithi mina ngingumntwana kodwa sengizwile uthi ke umfundi ngaye ngaye osenzile yangithi ngaye uJehova ozaba yena osenzileyo ayibonga inkosi oza baba ngubaba wethu senzobathi baba wethu angithi ubani babo wakho unyazi bezulu angithi hayibo nakuya abantwana bonke uwenze abantwana bonke ngiyakumthanda wasimthandeni uShembe weManazaretha ayibonga inkosi yena uJehova ngiyakubathanda abazali bami ubambe kanjalo niyabathanda abazali benu niyabathanda abazali benu ubanje okathi lana nkosikazi wami uyabathanda abazali bakade bese hayi namhlanje ngicela ke siyolala khona ake sambe nje sikini sifike kini ubaphathele nje impepho nje abazofika bayishise ubani okakwenze lokho ake nisho wenzizwe usakukhumbule khona uyakhumbule khona lakho angithi akukhumbule khona awulamadoda akukhumbule khona hayibo wavela thatha njenganisabantu hayibo ukukhumbule khona uyazi ukuthi ekweni kumnandi ufike nje kahle nje atatazela umkhwekazi naye akhumbule nokugeza umkhwekazi akwazi uyazi phela na ukhumbula ukugeza kahle mase ebona nomkhwenyana hawu na umkhwenyana uzothiwani hawu ma uzongena umkhwenyana onjena ashintshe nesipinefu umkhwekazi wakho ajabule nimbeke nikubekayo lana abe siyajabula ntambama bese nayishisa impepho yakhona abe siyashunqa indodakazi yabo ebese ephenduka ngabi nesichitho hayi bese uhlala njalo wena unkosikazi niyaxabana naye liyashona ilanga uyaxabana naye usezwaphendula isichithi ngoba vela nisavakashe ekweni lakho naye akwazi ukushunqisela impepho yakho bangithi
ngazi ke noma sokulabo umakoti abathi hayi mina vele sengigugile ukugeni wathi enye insizwa webo mama yekani ukuhlala nithi nigugile yathi enye insizwa kwakuyiwa ebuhleni ngixoxela indaba ngixoxela omama kodwa ngisho kunginenzana angithi hayi ngixoxela omama lo makoti unalomkubo ukuthi indoda uma ifika athi kuyona ayingeke mina ngikhathele kabi wena ibani awuphakele nangu ihlukudla sefikile umemeza bani ingane yini le imemeza umakoti walendoda noma ingane yalendoda indlela afundisa ngayo ingane lokuthi mayiphuma la ekhaya ayofika nayo iphonsa umlenze phezulu komunye ithi wesibani angisho kodwa nina udenzana nami ngizosebenza la ngithi yasho kenye insizwa akashozi lapha yana yathi wesibani ayingeke phela mina ngikhathele ukuguqa ngeke ngikwazi manje ukuguqa ake ngibize ingane iguqa yajulela nje indoda ithe mayifike ebuhleni indoda athi masibani namanje usakhathele yathi ngikhathele asithi hayi kulungile ngizovuka ekseni ngithathe isicephu ngihambe ngiye lapha yavuka inyama asumanga abangasho ukuthi ukhathele wasuma ovimbe esangweni lesipho nesicephu wafika vimbe esangweni wasigona isicephu waphuca izingane zakhe ngaphela insizini ezingane ezindala ezingane ezithatha isicephu ziyajabula wafika wathi nijabulelani ngijabulela ukuthi uyihlo uthathe yothatha wasigona isicephu wahamba wayakhona wafika lapha yana ungizama ukusho ukuthi indoda enye ingene esimilweni esibika kangaka ngokuhlushwa wena ngoba wena ma ifika indoda ulibela usofa neTV uyeka ukuthatha yonke into uyibekela indoda ingahamba kanjani ijaha ukuyogana wena indoda mawuyigeza uthi awukhathele kabi namhlanje indoda yozingena amasoko isanuka empedeni wayo nenzelani niyazi ngicebise mina ngivalana amadlebe yebo mama niyabona ngicebise mina indoda ngeke iphuma anoyiphakela kakhulu njalo indoda yabo mayiphuma iyaluza la ngaphandle ayithi mayibuya uthi webaba kabani ngeke kwenzela noma iparish izo ngeke yabo phela ejabule ithi ubuzelana yabo methi ubuzelana lenze ngaphela iphume iyaluze ibuye iphuze eparish ngayivakashela ngisho ubona indoda ithanda ukudla ungayibona indoda iphuma izovakashela umngane wayo yazi ukuthi umngane wayo mhlawumbe uzofakhiphe lapha nokuthi indoda ithanda ukudla indoda mawuzoyibamba ngokudla uyihlulele phansi nje wena uyithulele phansi njengathi awathi wensana yabambeka le mpahla nami ngize ngisho yazi ngizophuma phela manje yazi mengaze ngizovakasha mangizothi ngihlale kuze kuyoba isemini phela thina siyasebenza sijwayele sinama lunch thina nama tea time yonke into manje wena mangizohlala la ngoba naku la ekhaya wena awusafundi suloku umemezele ingane angifuni uphakele ingane yami ukudla mina ngifuna nawe sifundisa le ngane ukuthi mayiphuma ayiphumini esibonelo la ekhaya ukuthi indoda iyaphakelwa nani hayi indaba okuloku nipaquza mtshela unkosikazi omtshela ukuthi washo umthumeli wathi akuwenze njengoba athi eshi ngeke uphume uhambe ngaphandle umthumeli mekubizile kuphela ophuma kweka mshumayeli ayibonge inkosi ophuma oze kuthi uthola impande kanti akho impande uyabona nje ngisho uvuka nathi makhanje umuzi unkosikazi unkosikazi uyaphuma uyavuka nathi uthe engathi ngikhathele namhlanje ngizowasha uthi wenza uhamba nobani kade obani ngoba indoda iyagadwa indoda nisekhona Mateyu 27 ngathi start engazinhleke hayi khona lethu ubhekelana bekelani sibi esesweni lomfowenu na ake nilaleleni abantu baze bahlubuke ngisho esontweni umuntu uhluthulwa into encane le nizothi niphuma la ubuye ekhaya ububona umuntu ongalungile noma ongamthandi ubuthi uyambuka wena kodwa wini uyikholwa
lomfowenu isibi esosweni lomfowenu na ungaboni ugongolo olusosweni lwakho na ayiboni insizwe ifindo lebheshini ngala eceleni akaboni umama iqhosha liko ngiqoye esiphongweni lingala kodwa uhleba ngomunye ungabambi itohoza boss osho kanjani kumfowenu ukuthi ake ngikhiphe isibi esweni lakho okay ibambe kanjani ungadlali aningahleli ungangiyala yini mina wena usahlule kuyala wena ake sibhekeni bafo wemakholo weboma naphathi iBhayibheli kulosini na 14 nithathile lencwadi ukuze ngathi 14 kubuye omunye umama ekhala ethi yazi uma sibani banapha engiphoxile namhlanje nenhliziyo encane phela bafowethu nina alifaka libuya nodaka awuphinde lapho futhi kuleso sihloko usho kanjani umfowenu ukuthi ake ngikhiphe isibi esweni lakho usho kanjani ukuthi umshumayeli uyabheda umshumayeli useyabhora umshumayeli manje sengcono kabi kube unikeza thina siqhubeke nenkonzo ngoba yena segugile usho kanjani ngoba la ekhaya umuntu ugugiswa yini umgodi ayibongwe inkosi oza babu wami kakukhona ugongolo esweni lakho Pheka awuyisesha zibheke wena ngaphambi ubuthelele ngitshele lo mfowethu ewe awuyona njalo umshumayeli wena njengoba ubhizi kangaka nje awuqale ngiyiseshe mina leli ngilikhipha ngilibhekisa kuyena nje mina ngisewumshumayeli khona abashumayeli abakhona kodwa mawuzolandela kahle sekuyinyama balibele yini ukuhleba ngamagama abanye abantu akuhletshwa la kuzosontwa ayibongwe inkosi la siyasonta into esiphumele ekhaya ukusonta nokuvula isitsha ngoba kuze idalwa zethu zithokoze ngalesitsha zidle nazo lana kube mnandi kube nje yayana wena uyanqaba nesitsha sakho mhlambe eyami ingelosi ingelosi yakhe ibizongena ngeyami lesitsha sakho ongasafunanga ungipha sona bani kahle bafowethu khona uzothi uphakelo kancane yazi mhlambe izitsha right nje indaba ngizohamba la kodwa khona isitshe ngizohamba ngazidlile kodwa esinye obe nenhlanhla ngizosidla ayibongwe inkosi hayi ukuthini ukuthandana bafowethu yes obokwe uyibuza elengafika esontweni amuko noyedwa kwacela ukudla kwami amuko noyedwa nje engithi ngifika avela athatha ukhari wami wonke ojabula mhlambe isikweleti uzosikhokha ngalo muntu odlela ukudla kwakho usudiniwe suchingcile wena azadelela usibanibani kala la yazi yanzima indaba angitsendiniwe nina udla ukudla kwakho kumnandi kunenyama ukuthose kahle awusafuni nawe kanti mhlambe idimoni lakho namhlanje belizosuka ngokuthi lokudla kudliwe yilo oza baba ngiyaxolisa ukuguqisa kakhulu kodwa ngoba ngiyakuthanda hawu oza mzanzisi lalela wemzenzisi qala ukhipha ugongolo esweni lakho awuqala ubheke ukuthi isikesi sakho asikushukile nintambo awuqala ubheke ukuthi elakhe ibhuluka yikho liqhume khona uyakubonisisa ukhipha isibi esweni lomfowethu uyisiza wena ayibonge inkosi nazi ukuthi sayenti abazo ambalwa amakholwa amaNazaretha abanjwe iCovid ungabona ubanjwa iCovid kushuthi inkingi lele kuwe nize khona endlini
ikholwa elithandaza ntambama lithandaze emini lithandaze lilala lithandaze ebusuku iCovid izongena lapho kodwa mawuzovela ulale nje wena intambama uyalala awusabonga ukuthi ubonga ukuvuka awusabonga ukuthi lala nami namhlanje ngiyabonga Nkosi uhlukanisa ubusuku wena ngo12 awubongi futhi kanti kunjani kwena uphela into nayo wena ukuzonda uzonda abantu mzondelana umuntu uyotholani ngumuntu kodwa okusala kunye ukhiyile kwakho awukhiyanga nomuntu kodwa uzozonda umuntu yini ungasacabanga ukuthi namhlanje kufanele ngoqi isiqephu sami manje ntambama mangiphuma ngoba ningabi babili bathathu nibe iqembe emgwaqweni ngoba egcineni ngosuku isonto liyafa bese ngikhohliwe awuphinde ninganiki izinja okungcwele Nkosi ngibusise ngoba ngesikhathi uhamba uhleba ngesikhathi uhamba wenza yonke inishinishi lena uhleka kakhulu kwe wena uthatha ubungcwele bakho ubunika izinja nisekhona endlini ukhuluma kabi lo muntu wakuphi ngithole kude kabi ekhaya uphela ngaphandle kodwa mangajaha lama ngiyangilahleka indlela ngoba ke ngazi ukuthi kuzoshona ngakephi kodwa bake ngaze kaphuma la wangiyeka kaphuma impela ngathi ishashalazi akunginuka kade sisemcimbini baba nesonto edlule umkokeli wakhona wayethusene nomshumayeli waze wagcina sephuma bagcina sebethola indawo sebakha umuzi kaNkuluNkulu kodwa khona kunjalo umkokeli akathetheleki nezindaba khona kunjalo akathetheleki yambuza ke phela uthe mina ucela ukuthi ngimmele kulomsebenzi umkokeli njengoba uthi angizokumela usuzothethelela yini kwaphela leli igama elizofika la akufuneki lifike licunuke kufanele lifike la lemukele inhliziyo ezimhlophe ayibonga Nkosi kwanzima ngambone ebheka phansi nasezantsi ngathi uma ngaseqhamuke umshumayeli lo waxabana naye ungenze njani sifuna namhlanje ukutshala phela le ndaba enkulu ezotshalwa la ekhaya itshalo ithokoze asiyekeni ukuba nenhliziyo ezimbo eManazaretha ayibonga Inkosi asiphathe kahle elinye ilanga umfowethu omncane weyibishop wenye inkolo ekseni isabatha uma ivuka uvukuza kumena sakhelene sasakhelene nje kanje uvukuza kumena uthi mfowethu ethi naye uthi ngithi yini kwenze njani wayevuzela ngawakho usuka nje lana usuka evuzela kanje uthi lalela mfowethu uyazi la ngithe ngilele ebusuku ya wafika lengane leyakho ushinte ingane encane phela odato utafika lengane nale zathi asambe sesabathweni uyabona ukuthi ingane ezincane kodwa zisetshenziswa njengengane eziphila kodwa ingane eseyingasekho ayibonga Inkosi zithi asambe sesontweni ngithi mina wena uthini uthi angazi ithi nayi igempe into zoyena asambe phela ngeke kuphele lokufaka kwakho ijazi leli lihlazo lifakile uma uzoya esontweni asambe ngithi bakade sebebikile bekulandeni uthi ngithi nasambe phela avuka ngageza aqeda athi afika lapha ngamnika inkonzo wayithatha wayakhuluma yonke lenkulumo wathi angazi ukuthi inenzeka kumina uthe mesethi utshela umkakhe esethi nkosikazi kwenze kanje u1 no2 no3 no4 esebuya kona esontweni wathi unkosikazi ngabi kamhlolo wathi siyathutha futhi kwamanje la ngoba kusho ukuthi ubhuti lo odala yonke lenkinga wamthatha waya naye ngakubo fika wamakhisa nje umthonto wana lapha yana bahlala bobabele ngaphindwa futhi ngayisitha futhi semthambo kumfowethu hawu sengonile hayi kaphela kuyele hayi ngibona abesefika angitshela athi mfowethu ngomhla ka1 ngeshada hayi umhla
ngomhla ka1 kuyashada kungena umtetelo kwakhe njenganale lesonto i-restaurant yende mina ngila athi kodwa ngifuna ube khona ngifuna ngibe khona manje ngoba ukushada ngeSabatha nje athi kunandaba nalento singaxaxaniswa yiso yena uSathane esengenini einganeni zandawona hayi thulela ahamba ngayisontweni ngasonta ngaqeda ngathinya ngabuya ngithi asenabani manje umuntu osekuthiwa ubaba mina ngabuya kuthenta ntambama ngathathi ngamemeza omunye osebenza naye athi wemfowethu awuze la ake ngiphelezele naku ngizwe indaba enkulu sengizwile futhi nalapho ukuthi umakoti ubeyalwa lapha eyalwa ngegama lami kuthiwa angibhasophe pen ambhasophe lento dakashembe ayilungile pen yathakatha hawu nangaphe ngo-pastry ngangene ngimtshenile ubhombela lapho lapha yakunenkinga nje umfowethu kuthiwa ngithakatha nje ngoba uwenza umcimbi ngomhla ka1 ngithe nje ungenza umtetelo umfowethu waye la ekhaya eBiyoza la egcekeni wathi yena uyalokhuza umshado uyangena ngahamba ungenza umtetela ngabuya ngithema ngibuya ngakusasa zaduma ngithe ebusuku kwathi ngashayela ucingo ngangingesepimbosi ngikhuluma ngoShembe eNazaretha these sisepimbosi itekisi kwathiwa umfweni uyagula ngathi yini kwathiwa hayi kumbula kuyembezwa ngathi maphi na kwathiwa ubese khweni lakho bekwenza lento ekuthiwa yini ubholoha ngathi mina ubeyonzani lapha elizwa ke lami ke selingiqhatha manje seliyangiqhatha ke impela phela ubeyonzani ekwenu umuntu uyayeni kanti ngasekweni umalo ngoba umkhonyana uyayifihla nje akabonona shona yilanga mezoshadelwa ngithi hawu kuthiwa ngikhuluma into engekho ngoba ngiyazi vela ngimfuna awu hayibo hayi ngithuka aqede umcimbi wakhe ngesonto elilandela lelo elame lesibili athi umfowethu sengithola indawo hawu hayibo suthola indawo hayi kulungile mfowethu ayikho into engizoyisho mina ngaphela afika agumba kwathi ngendabeni enkulu engifuna uyigada agumba lapho unabantu abamsekele lapho thina sesizodwa agumba akumjondo wana wakhe mayiqeda ukwakha lo mjondo lokudlula inyanga eyodwa ehleli bese kuthi kweyesibili athola itoho afakwe ingane kadade wethu umsebenzi ophumayo namathrakhi yabona amathrakhi avalwe ngelokhuzi la emaceleni ngoseyi kanjalo wathole wona mabeya elokhuzeni kumthunzini ala kwaZulu uvele ithaki leli ivele limkhiphe limsakaze lapha abese lihamba lona imali njengana lapha ya bese liyawa abantu elawa nabo bonke itraki bayaphila ayibonge inkosi wahamba yena yedwa emhlabeni uyayibona inkani wahamba yena yedwa lapho emhlabeni ahamba ngayakhona ngithema ngikhuluma ngathi phela cha ngomfowethu umuzi engawubekile akanawo umuzi akawubekile ngizocetha ayobekelwe ekhaya wathi unkosikazi akawubekile kodwa mina ngishadile ngathi amen ngiyabonga suka lapho ngayihambela lo kusukela umsombuluko phansi umfundisi wabo uyangifuna ucingweni uma engifuna umfundisi wabo wangasebuhleni angimemeza ucingweni akayazi namba yami umemeza bona bathi angikho egcekeni ngikhona izinda angikho egcekeni ngikhona kodwa ngikhuluma ngoShembe uthi aboShembe mekuthanda bafowethu anoyiqhenya ngale ndaba esilandelayo mekuthanda uyakuthanda hayi bese kuthi ngalolu suku azobekwa ngalo ngeSabatha sabe simhlangabeza umfowethu uma sihamba simhlangabeza emthunzini mangifika khona sibuya ngithi mangena nje la na umfowethu la ngaphandle mangena nje bese ngena ucingo bese ngizonikwa lona ngo last minute ekseni ngiphumela ngathi mina mgwekazi ngathi umgwekazi umfundisi phela umama kanjani
wena umfundisi obaphela manje umuntu engizohamba naye phela uzolungisa isidumbu ubani athi hayi imina ngithi mina ngizomthinta kanjani umkhwenyana wona uma ukuthi kufanele akhunyulwe enziwe zonke izinto umkhwenyana uzomthinta kanjani athi hayi sizobotha kuzokwenza njani ivale phezulu ngoba ngiyibona impi khona vale phezulu bese ngifika mase sifika nesidumbu sesila ngaphandle phuma phela mgweka bese ngena ucingo kuthiwa athi lo muntu uphi manje akakafiki uthi hayi sefikile uyena olanda isidumbu uyena mnikeni ucingo luphuma ucingo luzonginika bese thi umfundisi wabo lalelani-ke babuthabethe njoba lo menakalo wenzeke kini kuphelele ngoba wena ulandela unyaza ayibonga inkosi hawu kwashintsho angiphethe ngisho ingubo vele ngayishiya ekhaya ngaphezulu kwayo ngilanga phansi mina vele ngayishiya zonke izinto zami ngoba ngibalekela ukukhuluma ngicela lapho ngizofika ebusuku wena ngifuna ufike usumenze yonke into eyenziwa amaNazaretha eqondene noShembe umgeze umenza yonke into musumfaka ngaphakathi ngizofika mina kwashintsha ukudla endishini qala phansi ngathumela ingane le ekhaya manje ngenyawo yolanda ingubo yakho waphela thina sikwazi ukusebenza singaqhokile angithi amen sanikwa thina yabo siyacanasa nje siyayicanasela nje thina sanikwa yonke into ifango ife lethu uyabona ungabona ungasalungile kahle ziseshe wena useshe wena mawuzothi kusebenza wena ungasebenzi uShembe uzobheda awungibuye ngenze ngivalele phezulu ngithulela hayi emva kwalokho ke wangilandela umakoti ke saxa abantu ngazoyibone abuke nje umakoti exabana nobaba nomphuto omdala asazi ukuthi sibangani wanwephula ngavele ngathi no ngakhuluma nalo wama tlalela la wena phansi umsindo wathi udlala abafazi ngathi mina khohlwa ileyo nto asambe siye kwakhe manje siyocela intethelelo manje ngifuna ukuhlanganisa lo muzi manje savuka sen ngamshiya umfowethu lomncane ngoba uyena osikhathayo naye ungena ngala afika kumamanga lapha ngase ngithi hamba nalezi ezami ingane ngayakho lapha sakhuluma wagcina sethi ayi ngiyajabula ngoba bese ngibona sengisele ngedwa emhlabeni kodwa uyisalise wena nenkanga uzo ngizama ukukhuluma ukuthi ngizama unichazela abangcwele ukuthi sekuhambe kwahamba njalo umfowethu ubonakala akekho emzini wakhe uthi ula esangweni kumina kuthiwa mina ngihambe ngibaqoqe ngenza intethelelo uma bengafuni akanankinga yena ufuna ukuzohlala la kwakhe akahleli lapha yana ufuna ukuza kwabo la yona into angithusayo ke ngagijima ngempela tabe uya kupalame nawe phela uyabona la imbhokodo mayisipalame nawe ndoda ugcina ngempela ishoba liphothe phansi niyakwazi lo uzodlapha intambama ma unkosikazi esepalama ngempela uyaphalama phela masepalama kodwa ke ubheke nisekona endlini ubhekelani ifa lomunye umuzi uma ungakaphiwa wena imoto musu ukubuka leya moto enye inhlansuthi ake ngixoxe enye inhlansuthi inemoto bese iqhamuke kaBhombe isitimela samaponto engalala ubusuku nemini sithi manje sifuna ukuya ePhleni ngesilekelela yini mfowethu usikhapha ithi lensizwayi akunankinga yes ithi mayibuyela ngaphakathi abesethi lo ngala athi awuphume sebusuku manje awuphume sebusuku ibese boyinsizwa isidangela ithi bafutha nganzonza kanjani yabona imbandazi bese zithi lensizwa angithi le moto ayinika uShembe wena abesethi yena bafutha ukhona omunye mhlawumbe wakunikayo ongenayo la ngale kule moto insizwa ingabusathi izothini bese zilenzo zalalelaka sisize kanje sibeke emgwaqweni omkhulu uShembe uzosihlelela imoto
Siphumele insizwa ayithatha ifaka emgwaqweni omkhulu bese ke zima zihike ithi mayisamile ithi lensizwa mayithi yabuya nemoto yayo ivele iphonseke emgodini iphele nyafinish iphele nyafinish iphele into eyimoto iphele into eyimoto kulowo muzi kodwa yena angalimali khona ezoxoxa ekhaya anoyitethela imoto zabayembeni mabe phuma besontweni kodwa hayi mabe yoganga nisekhona okungcono mama ngena nawe emotweni nibaphelezela abantwana bakaBhombela nambe nibayise la befuna ukuya khona bese niyayibuyela nini ngoba wena ubone ngazi ukuthi mhlamba bazomkhipha ngesitayela khona la bemisa khona ngena ke emotweni uzubona ukuthi wapi kuyasetshenzwa lapho lobuNazaretha akudlala siyalala nje emakhaya umthetho wakho insi akulalwa la ekhaya akulalwa la ekhaya nenibona umshumeli bahamba kusegeleke iqe ngenibona ngithi nike nithini ngalokho nibona ngathi bayadlala la ningixaka khona uyabona nje waniba ngaka nje hey sekhulubeke into sengizohlala phansi hlala phansi mama njengoba ni eyebo nabanike kodwa bambalwa abayothi inkosi babona umbuso wezulu nisekhona endlini umethe umshumeli khona uvuka nathi ethi uvuka nathi emfuthi kunendlela engizoyithatha umshumeli ekhaya khona into engizoyenza maye umshumeli uthi umshumeli uvuka nathi kodwa uyamfuna kwakho kodwa mememezi takiwe lapha wena ufuna ukuyosebenza kanti lo bhusha uphethe owani abantu balambela uNkulunkulu uhleli naye wena uNkulunkulu wakho umkoni musa uba nomona noNkulunkulu wazwe lonke uthi ngelinye ilanga kufike phezulu kwentaba okona umshumeli kufike kwafika uRamaphosa uthi niyazi mina weManazaretha aboBhombela enye into le uthlela la uManazaretha yabo mina ngingamemeza manje akho skipper mina ngizoskipha akho pass mina ngizolikhipha akho tekisi mina ngizolikhipha kodwa khona amanye amadoda ubone igcwele itekisi kuthuka abantu banikwe ikipa bahehiwe ayibonga inkosi qho kanjani enye indoda ongayazi qhoke ikhanda lomunye umuntu nikwenzelani egqoke enye indoda niyazi negqoke enye indoda ogqoke lo hlomko ngcono uma ufuna iskipa esinesithoba ovela uthatha ilento iskipa sakho usithenga bese ubhala ukuthi wena umashimane wena uzigodwe mangabe uzigodwe ubhale usibhale kahle nje mina ngozigodwe mina kuba kuphela hayi ubhala uzigodwe wakini akithi hayi wambhala nje wambufaka nje hayi bafowethu musana ukuyenza lento thina ke njengoba sina abantwana benkosi singaba kaBhombela isitimela samamponda ayibonga inkosi simenyiwe la simenyiwe uNkulunkulu inkosi yesabathi ithi wonke umuntu akaphume endlini ayokhonzela oyihlo omkhulu bakhe ithi lensizwa ngisuka ekhaya hayi ngoba ngimncane kodwa ubeyapi uzokhonzela oyihlo omkhulu bakhe nami ngiyakhala mfowethu kodwa kona sisazokhuluma na wena usazofika le uthatha insizwa nje uthatha insizwa yimbophele niyazi ningahlala kule sithempeleni nazi inqanjwa amagama yazi ethempeleni yakwazi uqanjwa igama khona umunye abamqamba abantu bembese ufike ethempeleni ehlabele lo gama bamqamba ke manje amakhola athi bembese ningahlala ethempeleni nizinqanjwa amagama ke nithi ukuthi nje nisiphe kodwa nikhuluma hayi bafowethu thina singeze bekhona nimtshele umshumayeli safuna uhambisa lapha evangeli lapha niyazi mina ngiyalifuna umshumayeli ungiphi insizwa nje ke ziziyaluzisa nje lapha zibembili sibentathu nje babungitetelele zona nje uyazi ngihlezi ngifika lapho wena njalo uyazi wena ukwafika ethempeleni awukhokhe nawe awukhokhe nawe angithi makholwa mteteleni phela bateteleni akayisiza iphume yena umshumayeli impelezele nje azokhokha naye nami ngijabule ngikuthuzula yini la ngokuthuzula ngoba yini ngiyendaweni engiyithandayo bafowethu mangila ekhaya ngisekhaya bafowethu yabo
Ngikuyeka ukuthi usibale asikubuyisele ecede usibale kodwa phela nawe okwazi vele ukuthi usibale okwazi usibale yabo manje ngophuma la ngaphandle ngizoyihlalela nabamakubo ufuna ukubona ukuthi usabakhumbule nabasekhona lapho noma cha usasikhumbula kade ngithini manje ngibone baba umshumayeli ngithi ngishilo kunene athi khumbulana abantu basemakhweneni uma wazi uyinhlaliso ukukhumbula umuntu ekhweni lakho noma ngakho uzomthanda ngabona umngakho esenesichithwana nje ningasathandana hayi ngoba ningathandani khona indawo ningafuni ukuyilandela nina bese phenduka besichitho kuwena yes ngoba akakwazi ucela imali umuphe nje imali ithi xaxa nje uyana nihlaniphiwe nani bomama ngeke kuphi ubaba imali ngaphezulu kwe1000 sukethi hayi na ugodlele ngala eceleni ubophele la ifindo ngelinye ilanga nje uthi hayi baba utshela ma wakho ma utshela baba kabani bethu asikuvakashela suyazi ke vele ngithi ngeke nqobe bizomkhwekazi wakhe awu ngabe ngamhlola ngaba phela kuyena umkhwekazi lo awu yabo nje mina ngikhona ekhweni namhlanje nengizwe ngikhona ekhweni amsekho umkhwekazi wami kodwa ngikhona waye manje uphuma manje ngingende futhi ngekhathi nje kade ngiyeko ngifuna ukubona ukuthi njobe ngasekho basazonginika yini lelithi wenginika lona engiphakala nje athi phekelani umkhonyana mayithi phekelani ngifuna ukubona ukuthi uthando liyaphela umkhwekazi mengasekho liyaphela kodwa mangaqedile ukulobola kuthiwa umkhonyana phela uqedanga mangashona umuntu noma ngabe uqedile walala umuntu waqonda wathi thiwe angithi wena mkhonyana kusuke ngaphelile angithi kulobola ngithi ubalo ndingakamngcwaba umuntu wasekhona lakhe unosathane mawunjalo nesihoko hamba nje khona lakho ubuze manje anjoni kwenzakalani nini nimi kanjani ubuzo ubuya ube kubona abaningi uba usebenze ekhaya yabona nje nibambisane nabasekhona lakho kube mnandi kube nje usumfana wakho usuwanikeza ukuthi inkomo ngiyihlabe inkomo ekhona la bathi bethu abanye hayi athi kanti nani nginika lelo khozi nani ethangenzeni uma seningasasondeli mina kufanele ngiyeke umuzwa wakho khona la mudliwe ilokhozi ngawuthatha ngavele ngawakhisa eduze kwami athi ngifuna ukubona bawuzokhuluma ehlatshwe inkomo babaleka ngavele ngayihlaba inkomo athi kilithi emva kwalokho kusebethi hayi siyaxolisa baba sixolisa umkhonyana ngumkhonyana futhi wabo umkhonyana nje athi ufaca ungamehleze ebukhulu ufaca ke nje umkhonyana nezi ube umkhonyana futhi othintekani nezi uyidedele futhi imali ekhweni lakho uyidedele nje imali ekhweni lakho nje ngoba le mali olobole ngayo incane ukunale umama akuzaleleyo mafike wena wanika ingane ezu10 ube yindo lo 20000 olobole ngayo kule ingane kulezi inkomo unikwe zona wona idedele imali emakweni yes nisekhona ukuthi nje kumama awuhambe uyobheka ekhaya kunjani idedele hayi njalo wena ekhaya njalo hamba naye phela yabona bengasakunesi kahle la ohamba nawe ku ufike ufuna umbono uzokunesa nimese kubo niyezi kodwa uphela uphethe imali ufike uyidedele imali ufuna ukubona le mali momnike uzokunesa kanjani uma wakunesa kahle uzothi awathi wenkosikazi lapha ekhaya kwenzakalani kanti khona isilwane esidala ukuthi wena ugule yini wena njalo uyagula kodwa la ekhaya ugula dedele imali yini banike nivakashe nicana sigqoke kahle njengoba usuku uyoshada ufike nihlale phansi ngakusazi uvuka ushintshe ugeze ubuye unize ekhaya hamba nezingane zakho ziyajabula ingane zohogela impepho yabo ninalo mayibonga inkosi amen hayi bafowethu njengoba ngila ekhaya bantwana benkosi ngiyanithanda ngiphoxa ukufika late kodwa ngiyamthanda lo nkulunkulu ohleli la ekhaya ukuthi lana kulomuzi uhleli unempande hayi ukwazi kwakuhle bafowethu ekwazi kwakuhle ngathi ngizovele nishisa inyama kusasa nje nithi nje pu
ayikho enye into mase abashumayela masebenzi imicimbi abayikho enye into ekenziwe